exercise their rights freely and without interference. And I do indeed, I'm very sorry that people lost their lives, and I hope that there will be thorough investigations and that justice will be swift. We've spoken with the Attorney General about the ongoing investigation into the court cases to death in 2020, and it's given us updates about that. And I encourage the Ministry of Justice and the Attorney General to make those updates public so that the public is assured that there is no impunity. They're both great democracies, and I think for both of us, it's a lesson that democratic institutions are precious and need protecting, and can be undermined by criticism. So that we must keep them accountable, but we mustn't throw stones that are not deserved. And so I have great respect for the democratic institutions of Ghana. Ebusia America by no na musini ya ono wo my Ghana mu hase no ma me Virginia Palmer ene yekọ ekotie do no na abato no wonsensem na abato bedwa ne yehwe ne mu so obehwe na watimi di abato no nsunsuan ye aba betodwe wom se presidential no eyade Dr. Mahmoud Baumia wa ba bonten agintwo de atom de na so said the amamra ne se na wase wo ba bonten no oba be wo bo ene mantam we say when nya we anase madodo say na we say nya ye ne akeka ni nyina bom se beye betimi di atodwa ama wiase nyina so atimi hu se ne abato no Ghana ha de no esi ekoye ne no na abato bedwande aba betodwa se ne ntia ama abato no nsunsuan ye no ache no ni nyina no ene se sabre wakwa adwaye na se o ma ya na chese wo siesie no na so oba wo che adwaye na chese wo siesie ne ho ni nyina ne sa mantam makomako be se nan wo ho a eyade a wonom so abato no nsunsuan ye no enya meka won se no nti ene o wa atwe ne yemu a wo hwe se beba bekita wonom no watimi de ni nyina ka bomu atiti bia from se be ya abato no nsunsuan ye no wo betimi ede aba yen kwa homa no so ye nua be makodwo ba foto nkrama yen eri free nkrampompo ni mantam ne emisa ne sede niema esi ekọ efa abato no ehun nsunsuan ne yisi aso ye se ne niema esi ekọ kwadwo wotimi nka wie ya mo akwa ba adawase. Hello, kwadwo wotimi nka Ebusia ye boy ahomode se ye sabeka ye nua bema kwadwo bafo na yetimine na twetwe enkomo na sania isi no sikire no eyade a ekrampupuni mantamfo de wonsa enyankan ya fempo no ma yenkwa ahoma no so yensa kan ye nua bema kwadwo utimi kan ma hai. Hello kwadwo mpacha utimi kan Cooks ya wadi ane mami wanim ho na kwadwo ma hai pacha wona mo te say Eradi cry wa hase no wada roma yanya ne tie say isi no said ye ya results no wontimi fa ma emeto abonten no twese akamantam be se nan ansana watimi de ene ma keka sia ne de abasen ena enkran isi asoye ene abato no ho nsensem ne sitie National Coalition Center Electoral Commission tonight. Asat Miminda to about the Pim Samri, national resource national regional resource no Makuma which is 12 regions and our resource na ababa through Electoral Commission Coalition Center Hanum says aka 4 regions spec and enyambaye regions are resource no ababe through no Bono region, Bono East, Ahafo, Western, Eastern, Western North, Uti Central, Voter region, Upper West, Northern region, Voter region, and Northeast, and resource ababe through East Haloma, Samra Menoka say, train say, one more Modiana Medina. Declaration or ever so. But I don't put your entity Emma and bedroom or my Canadian in bedroom any day. Meaning, the idea that says, still no, those regions are more constituency coalition regions, in the comparison of mobile, Beba National Handomono, this, entity any declaration,
And so far, not the and out of the 12 regions now, about so a year 10 NDC candidate John Dramani Mahama and a lady 10 or out of the 12 regions, and Mutu Pe and Dr. Mahmoud Baumia, a lady Eastern region and a Northeast Eastern region. So Dr. Mahmoud Baumia, a lady with 40 votes, and our lady and our call of East. So the difference was less than a 1,000 and also so I don't know, but John Dramani Mahama regions now leading in 200,000 plus. Typically, voter region or the 500,000 votes and a lady of voter region. Cecilia de Mitmaka say, and Nuntinama Dr. Mahmoud Baumia, a bar on earlier, ever considered defeat, say, or dear to John Dramani Mahama, every election because as of now, our 12 regions are bar. I move to John Dramani Mahama, a lady. The Siaoki Cabo Mukrana, Mitmaka Seminiaba, pay the result of John Dramani Mahama, HM 1 million vote, 1.2 million. And the chef for Nakana, Greater Accra condition, NDC, SUV, all the parliamentary seats, so all the correspond here. It means the Greater Accra, the presidential candidate for NDC, the vote, ever cost through it, they anticipate final results in the coalition in the battle. NDC can win the election with not less than 1.6 to 1.8 million votes. And only in common. But as of now, you go to our trade. This is also the boss about say various coalition center now. I'm a focus to me on a crisis mobile chaos, or say or catch Ghana election security task force. But say omono and call no kasana sa semono omunda esa say abano declare obia and abano so quality we declare obia. Nti our declare program we show obia so obia kwa basa enti no asumji embra abotoyo embra. Nti we about that they na the ecos where the coalition center no parties no so agency in our MPP represented by Yaoni Makun and Carlos von Brandley, Deputy Chief of Staff, representing NDC. That's now by the NDC side, and so far, Yaya Koku, and Ninia Baku, and representing NDC. Oba Alacha Martin, so side, Wabia Samuamu, Oko Kumwa, also the communication director, YLPT, the Yamu Secretary, until Cheddar Sosun call for so one candidate in the rep there also one results now, but in almost what you have to say, and no any satisfy one will be a to which the Munya free various region are corresponding to the electoral commission. So far, 12 and a banity, assembly near tree. She shared himself for an acano. The first time we are competing on Siaba 1 year, then also Ababa, 2 Bisabia Miniaba, not the Ecos or National Coalition Center. Kwajo mame fonsi asenum na ya no wasefo ni di nsem na chi de beto dwabia no ama yaso ate abusia yenua be ma kwajo ba foto nkra efrin kunpumpuni mantem de mayen ene ekotie no na yeda so wa bato ni mu na enu ada anadwene mu ho ena trefo panyi de man pipi so kokoko amanyoko ira Justin Frimpon okodua enso efren sentrefo semomra nam ne mu yo ewo nhyiamudie yakwa yensem a wodi to dwa nyina ne sene yakokobɔ no woto ede ama process adom so safohene IGP se wonhwe na wonne ne mrantie no ne ne mabawa no ema wo hom ne so ne titiriw ewo coalition centers ahodo ene MPP amanyoko no ewine parliamentary seat dodo na wo ho ya NDC achitaefo ni bi eye basabasa wo ho no wo kyerese se wo munim na sa aba ni bi sa akodane wo nsunsuanso ye de nka aba na wanhwe ya de beba no ehye dan ye papa wasa to bi e de ama empanyufo ya wodi NDC amanyoko nanim se wonhwe enya kasade bi enkasa nkyere wo mo achitaefo no. Different occasions where we met you at your office and your words were unambiguous that you see to it that we have a free, fair, and transparent elections. Mr. IGP, we believe you have seen what is happening at the various coalition centers. And as a political party, the New Patriotic Party, we are calling on you to maintain law and order at the various coalition centers. We must ensure that the rights and safety of all our citizens are protected. We must not allow illegal looting and intimidation of our citizens. And I call on the leadership of the NDC to call its supporters to order and condemn these unnecessary acts of violence. Ladies and gentlemen, because we deal with data, I will this juncture let you know
the figures that we have collated from the Diania wakasa ye trefo penye de ma MPP oso kokoko amanyoko no ye rua frimpon kodua Justin ne ye kokotie no no yenkwa yanim na yenwremo ewo epoye mantemo na abato no nsunsuaso no se ne free wo ba ye no sei e na abato bedwa no e de atodwa na wachire se Dr. Mahmoud Baumia ya de a wo hwe abato mpesua be se aduasa miensa ya no ewo ho na mu aduasa ya aba no watimi enya ema no empem no ahanan aduokono miensa ehenu aduasa nan na esa 493,234 votes ya ejina homa wa hama bupen no 51.28%. Ena ye Rajon Dramani Mahama NDC wojina mu no enso enya ema no empem ahanan aduonu miensa ahenu aduasa nan 453,234 votes ya wano sujine mo edema wahana bupen no aduanan enso na chiripo no eye baako ne mienu ewowo Nana Kwame Bedi ako independent candidate enya ama no empim ensia ahenkono eni do 6,910 votes ena yewura Alankodwo Chiremate independent candidate enso nya ema no apem ahanwotwe aduonum baako 1,851 votes na ne nyina no extra set total valid votes no eye 961,885 and a rejected ballots as we 21,477 na ninyina mu no NDC CPP ne na Kwame Bedi akon cheda na musifo ne amanyoko nkaye na musifo nyina da wonuma gia tomi a wode wonsa no sensan asan ya akodu east ne ho Alhaji Sidu Bello wono ena ye Eastern Regional Director ewo abato ho sensem de ma NDC amanyoko no sede abato no ebaye na koma ato ne yem ana sesen ye bisa no sei ena ode mayen Hello, Kwabna nya kotemenka. Yo, minya video bi wa nti na me se yemo video na se yankọ yanim ese na epoye bantemo abato no hunsunsuan beto odwa no ne amasitie ewo ho boye ne yetiefo nkyeremu en. Mi na banema atiefo nyina aha ama atiefo nyina akọ abado na ba epoye mantem yekopon kase eye kofurudua na yenim se aha na me no kase collation center regional 1 no empanyifo ediba esanse no ha na ye mantem edema epoye mantem hanumo na me no kase bibia akona wiye amasada me no ekase ne de abato commission etimi ababonten edabato no susanso etimi ababetu edwa na so obetu mo de carbon so ededa Dr. Alhaji Mahmoud Baumia no etu fankadama MPP amanyiko no no di nkunim ewo mo ewo eye epoye mantem hanumo na so se ehwe se ne epoye mantem eye NPP stronghold na empono yehwe ema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia edi etwa eye John Dramani Mahama na amafopi na kase ne kronye ndi samanyoko no anya hoden kase pa ewo epoye emantam ma enye fedi agoro na ade baako a ewo mu no enese sabia me no kase no obepie mu ewo epoye emantam ma eye nije papa sanse be bia bobo afa bia honomo eye NDC for area no obekono na flag enipono NDC hosuo eno mafo ede dwira me honoma enye fedi agoro wona nam amontin so na me no kase kwa no se onam so wo hyehye mafo be hyehye mo no na no be na mo hye NDC amanyoko atare a John Dramani Mahama edwama ni nyina ekyesa mpawbani atimi agiyi pa na ade ba ko a ewo mu ene se mukura emie obepie ma samia NDC amanyoko awokeka etie wo program tam de jobani ewo fam sam de ka we ni se a high stronghold edema empikamanyoko nti ewo mu sani gen ekoso ede na so entise sanka empikamanyoko edi nkunima enija ebetimi afiafimo ede aba na me no ekasate sie no NDC amanyoko no empanyifo atonsa adefe ensentrofo a ensentrofo enhie mu ekoso papa ni nyina no omoso mo ensema wuro bi a ese oboka edefa aye abatron ho ene empono
ade ba ko etwa mo suru mu ene se for ma meji mensa watwetwa bato no so susanso no so wo bra Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia no ejira mu apra bato ni bi no ono kasa gya tum se wadi ntwo e wa bato no miti bi na bia mu ko mo kana se meti mi se amo nti ase ese efi eno ade ya Bawumia ba bontin e be consider defeat ni e be si enne abato commission ene mu panyifo entimi ma bontin e fa ho susanso e fa ma tuiga ene timi no kasa so be pie mu e we poyi amantema amafo edwomani asa ba no kasa bi kai no se twofo nhyem e koso a jemi edi atiri kase pa ni be hwe no babia no anwumre emesia kase bo eso no ye be be tie from tie Sompa na ne course o press conference no emu no amoso omatimi atibi kwabna omo ya announce work atro mo say isi ni se aka emantan be se nan ansa na benti no mo so nye na ebi omo wo bibi fufuro bi omo di ama why mama matepa mi nuaba ya da se ye nuaba ma kwabna nya kon eton kra free epoye mantemo e na edema yen ye no sante mantemo hye so abato mpesua so NDC ne wogina mu se parliamentary candidate wo hono eye Ewura Faustina Deribayo wono so etrese ra eye mahama ne nkunimdie ya wodie no wadi ede amama de nam so ma woka ye ene de wode etechire no yenkotie bi the set obibia grind say free na ko Ghana mai asabe ya baako a ye bedi edwumadi se de se fata a ye ba betu anamo in a positive direction ya papa John Dramani Mahama ne 24-hour economy no enya bedu until bia wo Ghana wo pay dwuma ye nko age obabinu bia ye ni se benya dwuma ye obaba Faustin Shas constituency for so me do bia say esanse okunwe na enafom me hwebe bia modi mabedru a na chese eso ani the first time I need nanye then so mo ni ti aba mi nya aye no ebro madwe ne menti ase so eye 2011 yenya 11,000 plus na ene nanya 14,000 plus a chese eso ani bebre me fa kwanya we so agda in Shaiso constituency for nyina se simple o ma hu me se me fadi wo me hu como pese le di constituency eni na yenim sa achia ne so enye den mu emre pano na som akoso asom the constituency aye apanya bi a ema ebetimi afa so e di asom ye man na nipa e wo ye mu no ye ye pie enti ema mo in Shaiso constituency me encourage papa wa sisu a wo pese wo ya ananyisa so why ye pepa ne se wo be som constituency na wo man ko adia ema bibia nsi wo kan bra you wenim na wutu anamona say for good intentions nkwade na de obeko na Shaiso constituency made muba onia ba pinya wo bibia mu da ntimi nya mu nso de biara da ya papa John Dramani Mahama ne hye pa na wo de pa no women development bank na e pa no Papa for simejina monamu ama mo so ma benefit from it enye sese bio mama me ye we ni ntimo na me ye MP ntimi meja musada bi mekoso ene motu anamo mwa bi e wo bi ese me so Ebusia Madam Faustina Deribayo wono ena ejire mu won hye so abaton pesia so NDC amanyoko ni din mu anka wo pre akomra hyebadwam so anyeye amfama no ena wode sansem we say tudwa na eno achi no Yira Gabriel Kingsford osei wono ena ya abato na musini abato bedwara na musini a wogina mu ewo nhye so abato mpesua so sene abato no nsunsuaso ebeka ne nsa na wode tudwa no yenkonkotie bimra 2024 at Okuku School, that's Shaiso Constituency Coalition Center. Stephen Amwa had 35,502 votes in his favor. Juan Abunyima had 584 votes in her favor. Faustina Bayo Derry had 14,071 votes in her favor. So, considering the results, and on behalf of the Electoral Commission, I declare Stephen Amwa the
MP-elect for Ishiaso constituency. The total vote in his favor as 35,502. Mr. Pugh. Police, observers, agents, officials, all and sundry gathered here. We thank you for your support. You know we have been here since yesterday, and at this time we have brought the curtains to the end and close for the constituency election at this year. Abusiafo nipa e okasa ye oya electoral officer ya nhye so abaton pesua so ne kogire mu ehwema abato no ekos yewura Kingsford ene ni din na abato no nsunsun so se ne esikoye no na wode etudwa no na yehwe ni mu kwan si ensa beka enua be ma sei mu barak ne na twetwe nkomo chese ensem bi efri tamale ene po eye etifi mantamo eba no enye dem mabunu ni bi yese omo ye basabasa yo ewo ama warehouse bi enema bi ho yese wo makomu nkam de afa so se wonom esesa ne ma ne yebehwe yensa enyanka no ntino yensa kano a yede beba ahoma no so na sa ne ma esi kwo wo ho no watimi ede amayen na enkra ya putupru yensa eka ewo yenso yapono so ekire se wode wani kiremu ewo adwura abato mpasua so a eyade a ndisi amanyoko no omachitafo ni bi yese basabasa ya wonom eye wo ho no enya asem keto ni nyina ne se waban aba eno ntini yese drepo kra na nsafidi aban ne se yenhwe na mensi assembly wo ho mo fadwetwa akwan so emma akonia bedie entimi nkoso tote no wonom akwa drepo no so mo de kwahie o so mo de kwahie o what masie de ekoso wo ho na fidja kwabre no nso ene yese wonom ato ahya yi mensi assembly no so se wonom mo ho nyina mo firi wo eno mo nsi wo mo empene ena akwa ye chese twema mentwen wanhwe be makula bonti no ye ka chempanyufo aprosifo ene ye bambo dwumadi ahodofo ne se wonhwe na wo ma wani enko se be ya abato na chi no ye nkote basabasa ye bi ema ne mfa ho ye eni pira eni wo bia entimi ema wei ene de ye di etwem ye kwaye nim ewo ensem foforo mu ana ye wremu ewo ewutu senya east abato mpasua so na NDC parliamentary candidate ya wogina mu eye Era Phyllis na akoyo okuno wono ena abato no ekwa awieye no na abato bedwana na musini ye wo ho no apagya ne nsade a kyerɛ amansa nyina se wono ena etimi edi nkonim ye asoafo ya wono ehwe yensuwa ne emu adodode eso no mami Mavis ha wakomsen wayi netiko ede abofom se kum na abusia yenko na yenko tie eye Era na bra wonya nkonim abotire no ede boye ewo abato na chi Anyway, pass your mind and yachi. Anyway, get my mind and yachi. Because of how any activity I can share a common and not anywhere I at the end of our slavery. From 12 good years. 12 good years. You're not MPP. Look what happened. Many will take our show by any issue. Many will take our show mind, the security in there. Many will take our show mind, the laws in there. Many will take our show mind, and do my anyhow. My problems don't make it. This is the end. And now, I am the beginning to let us say back. It's me make us your point now, Yako. And you say, and then Yapaka, the President of the Republic of Ghana. Echo Firo, as I said, you may hear your Chiedi or Hasenti, or your Chile Anko. Let's Ramo. Let us observe a minute of silence for our departed soul. Abusiani okasa ye would wani chiremo e won fifi mantemu akaso enne mpotem ye wutu senya east ho no
NDC amanyoko ni dimono ene ko gina ye epremra hyebedwa adwa no a wodi enkunim ewo mo Felix na koyo okuno na ema no wasesa bese de wo ene 50,886 votes ena wonya ye ya incumbent MP ya wo ma me ha wakomsin wono so nya 46,638 votes na chese wabone femfram na ebi chese ne metro mena wode bonkofo ewo ho no ena amane ma kwatia no wo sa ne atete ya eno so ewo ho no ebusia yenyina asenom na yentwa ye homra sesiansa na no yenkope mizo free drink ene 5G mizani bi enome sanse anono dia kama ya yankase enu aba emunso ne atwetwe yemfa sosomu bia ensomu no preservative nti wonnomu anachese apomoden ene ahoodin koto ena wogie fa wani kyerem authentic shop bia mo bronya nu ana yedidie ema na wo befra ma wanya bie no 0246 270221 0246 270221 na Sompa FM Sompa TV empanyifo ye di enim se yen kan hye obi ha wo ye yahwefo anase wo hweni ya da ne da Sompa TV ho ena wo fidie ne da ne se na se bia wunya yen ebia wunya yen so ase animu twetwese wansena bia bampacho ye adwuma pani da ho na emo mpanyifo ya wono ma ye TV channels no wo mu na asesa wo mu nsa no kakra ama ensesan ya bentin wadaroma empanyifo sie nka ncho se ya wa riska ne wo decoder no se be ya Sompa TV ubenyi ahwe clear na bibia nso atimi akoye wa bra ye somosompa ama ye nyina so anya ekatuapa na 21st clinic the sciatica expert sie nka ncho se osisi achi entini yes ho efa oto asefa osiremu na akote asi wonamro mu ho no wode ne ya na ya wo yapa woje ho enje eno ne sciatica no 21st clinic yanko ani ya sabia ya yasasa ya de wesi ato ase a yenya ho abasobode bebreche wotwe ho nwi eno ti no fo ani kyerem 15 branches ya bie ehwia overseas safa radio nche Kumase afi oboase council quarters Kumase ehwo emia mienu wei ehwo na abehu yesanso na sunwane nso no regional hospital first gate ni hwe ni mu ena nkranza nso no ye ben children's park emia ne doso jiabei ne frɛ wonom na emom yade nka ye biada aho ho nsɛm krompo na wode wani kyerɛ ho a ye bɛma obi ade ato wo serɛ so 0540311311 massage ye bi machine treatment laboratory test and scan services nso no ye bi ewo ho na ye ka kyerɛ wo sɛ eya na wode wani akyerɛ mu ewo eye Liberty Conference December edition na se nyame ya adomu a eye Saturday anase memenda December bosome no ne de to so aduonu baako ewo Jubilee Park anopa no nsia ken na dwumedie no ahyase food for thought ene Omahini Ministries ena to kese ya Liberty Conference no December edition wode ebre wo wase masede ne enwumoma no waha ene nso ne sensa so baako no ena wayi efri ye Mama Esther eba beto dwoma wase minister Kwame Jedun so ba minister Moses okay minister Kwaku Jesse ena fe Mama Esther nyameche wo nyina ebente no eya bra ne fo aseda bra nyankopon ne ba beye enhira na bambon so munyere ema ewo afeya edi yanim no 3A Herbal Center C3 Eco Capsules no eye Coco Master yam team ene sisi yade nso eka ho wonya bi ebetimi aboa kwone na keba dane heba misty ene apidank wonsa beka bi won dosopo mu 0546 107 107 0546 107 107 Sompa chedie why na mama asafo awrade bibi ya chesema nhye na nemu ebusia 1 Media Foundation ena de dwumedie wesi aba ne mprensa so ne akunafo nwisia ne nyanka empanyifo se wama wonsa akwa no no amom bibi afra ama wonum tade ahye eno ntini kakra bi enhya obi ani ho ne ho niam so na kwankro nti wodie bi a wo no se yemo tinapa tentimante sardine anase bi anwa no fabra na ye na wase na sanso ena wodie no eyentoma na sentade a empanyifo de ne nkwada de nyina da ye gye
What the no betimi di aye ni sika na emom ne ma no fa koso amekoma se ye benrom water wa na Sompa FM wo afa sunwa ne night market ho aye wo ho ena nkranzan so no GCB dynamo ena obehu Sompa FM wada Roma eye sika FM a 550598 559802 0598 559802 and now 0241 272990 0241 272990 dear beba ether one media and now say blessed foster when yankopon show say ye kase ya no de bi eba na wo send sika no so bie na mo pese wo to kwan efro my Ghana mo hasenom ede wani kire mo Canada USA UK Australia and now say Germany eya mai bia so no Express Group na ye kan fo mo di ama osefo ni kire ho na wakwanto ho nsam no ebe koboko kwan so di ama be kwa akoduru amwani gye nso awie opɛ wa bla wo kosua de anasa wo koton niema wo koto asaba anasa bia pese wo kodi dwuma ewo ho fra wo ma no 0249 000448 opese unya internet ya bekwa ho hareso ahodaso wom na ne bo wo fom de a eye cloud internet top high offset love FM ho ena wo 0202 699 110 and 0244 601 933 ebusia yenyina hasenom enye nkrato mra ne fanom somra ye bansam no dodo na ewo extra ye de bepie so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 1514 prekasa powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada US Australia UK and Germany say a tour and say visit in so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai
Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafuleba roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yamu nyono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture. Ankom ni nkyeremu. Ulcer ye kura eto yefunu ene ensunumu. Etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie. So how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu atu a ko Okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apefo, abatanya wama won mofra no fo, ene mofra woni mfie dumienu enka ho. Haxa capsules, ene ne mixture. Ulcer tamfo, edie age edwadie nkratoyi yi atom. December to remember. Masidani Erade Masidani. Aye, we annual Thanksgiving Liberty Conference. O mahine ya wedu watch. Eyebre. Onyame namne so eye anwode nie bebre. Oto ne start fresh food for thought adihye nyina. Ene wumpa onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibia ma wo se. We eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasemu ayekasa ho no. Ye free David nyom. Oha ene nso. Echichemu ba. Ye nyina ye kruchire ya seda. Nye dia koma ochire dia mpom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Nida etoswe dionu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jom to phone ye. Ya mami Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshiper. Na sadam. Ye beyi wonyame ya. Mosre sani abefia sasia. Medrofo. Uti fie ye de. Liberty Conference. When the chatwo. Ewo afie imu. Na she. Onyame nam na ye yeso. Wobechi wo bronsa. Wobe amani dini kukuni nenkaka akotena da braka wobetena want me ntia ne ka edeni akire mu otutu ka na onyame oye kachiafo no onam sa akwanya iso betua ye ho akanyina na hye ne so say we ye communion wine any breaking of bread direction Liberty Conference December edition. Oh glory, hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Yamamumo, Enitren, Sompa TV, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, Sompa 90.7. Area Prem to Brekasi, no yet was so at the Amamua. Na yet too fast so quadia Bressamaya or 20 Semo Jabundi and Yachemo, Ewa Abra Asebu Kwama, Kessia Batuampas, Yasu 15 months and more. Na on Bonya for Felix or for Sukwache, one no ena Ojimo, Ewa, NDC Amano Kwani Demo, Sir was Atnemo, Aquamna Shebedrem, Ama Bibia Etimia Koye, Diamano, now so.
Apaniapa ne nuane ampa ko wi akire no na eba no wasesa be sempem no aduasa ahensia ne enso 30,607 votes na eye NPP eye wura erekobina ya wono so egina mu no wonya ema no 19,598 na ekwa wi akire ne ye wura ofosu kwa chechire se wasafata fi se adwumaden de waye bi pa enti oyenije da demahen oyeda so kokra demahen na osanso ose yenkran de se iye adwumaden a omafu wenyu aboso na wasana abo wabado no ama akodora etunwonanyim aye adwumaden so a wobetwe aso a enti oye kunimiza NDC edi yesu bibie fim papa enti nyame ye na adoma ye be adwumaden na ya ma omafu wonije za wonya wohini we wie pereye ozi kan se kwa abato a oyedete omanfa epede etunwonanyim na ase oyedete wonanyi asem wonin susui wona adwenkyere ena akwana wosusu de yemfa do ndi wonanyim nti ono na yeye ya yenye wona ka kasa wata asa oto wona so ena ebi yo foto wona nam na asabi ahoro ba hye na akotwisem ena wodi wode kyere omanfo ena wosusu de enka no tete politics ayaya ebeka bibiara na afa ho edi na na yeda ho we free de endama apenanyim endama asesa abrase ebu kwaman kase omanfa wo mro nyimete enti embaka bibia wa akeke na wonsum enti ye ma he na asema yenye omanfo kan ogina ensama ohia wono do enti ono enti no ma ehurimde kasa ose da mo ba no yesanso ye adwuma owom de e opposition ba me ka cho de se e ba pro ko abrase ebu kwaman kase nyinara adwuma me ye as oye candidate said 2020-2019 kura kan wa odo so sen ma MPP a wa benim wa ye in the last 8 years enti ono enti na msusu de amafo buenyu aso ya Abra asebu kwa makese mrashe bedwene ya weyi ni foforo Yerua Felix ofosu kwache ena yetie no nabusia kwantintin bia kowie ewo aboboa no nti hase nom ena wia pramto brekase no enadwua da de December da etoso enkono no yede esie Yerua Sante yebo Benedict eyesemufo penye na na wase kokwa Veronica Jando Evergreen mama enso na tefide na chichinchim ni from adema yen maame ya Grace adepa adumo adomdom boa yen social media handles no timi hwe yen tie yen ewo ho buzi di caption ma yeda se akosua so mo aso dela mesese Japan no na naire wonso yeda se papa ya fei news crew ye was Sompa 93.1 kase dem fo ewo Kumase Sompa 98.9 ewo Sunya na kwenya akone ne dom and na systematic price and papa toast apamda dam so mo ewo Sompa Kranza edem mayen na eye Mr David ene ekobeja se sempremu ase TV Sompa TV MC ono ene hwetoto enema afeda na yal senior technician ene eye wo ma wo so ewo MC aho nyina so ye beda wonum asemidi di wo hene ire maame ekua yeboa esia mabronya betimi afram abrewati awie me na meje brani adaja mbeken kansem no de mamo ye sorry so